Азыр эми bir экинчи конкурсту өткөрөйүн, андан кийин досторго кезек берейин, а? Азыр эми бул жакка чакырайын жалаң айымдарды. Жалаң эң позитивдүү айымдардан 5 айым келиңиздер. Биз 5 айымды чыгардык. 4-5 айым, а? Азыр эми конкурстун шарты менен түшүндүрөм. Азыр бүгүн жашнакай жээнтек той, сүннөт той, тушо тойубуздагы экинчи конкурс жалаң айымдардын конкурсу. Мына бизден азыр айымдар сиздерге азыр конкурстун шарты менен түшүндүрүп берем. Азыр бул жерге бир 6 столчук коюп, бул конкурстун варианттары бөлөкчө болот. Мен айткан сунушту тагат карасыздар. Конкурстун жеңүүчүсүнө той элен атап приз бар. Азыр 5 айымга конкурсту жарыялайбыз. Мындан соң шарты бөлөкчө болот. Мен стоп дегенде бир тапшырма айтам, ошол тапшырманы алып келип отуруп каласыздар. Анан варианттар бөлөкчө болот. Бирок ким биринчи отуруп калгандыкы отурганда ойна четирди. Биз конкурсту баштайбыз. Айлан, бирок бийге дагы басым жасайбыз. Бийлейсиздер. 1, 2, 3, бул жак айлан. Алчабырабыз. 1. Шамбура, шамбура. Hoppa. Мына эсекөз мыкты бийлек. Hoppa. Birleş. Bir uşuktan alma al kere oturuz. Bir uşuktan alma al kere oturuz. Esike alma. Bir uşuktan alma al keringizler. Alma al kere oturunguzlar. Rahmat sizge, rahmat Esike. Siz oyuna çektirdiniz. Yeni kızık yerine geldi. Uşul almanı kim birinci cebis ötken? Mına müzika çağırın, kim birinci? Cengiz otur, Cengiz otur. Cengiz he? Buna Ece mi aramızda? Ece almağım niye bu? Limonlu çevir o da tuğandadır. Cengiz dedim. Cengiz Eceke. Cengiz dedim. Ece, bu Eceke. Geliniz. Ece oturma gel bana, sen bu ne koydunuz bana? Cengizler, kim birinci cep dötken? Turumuz! Kullanlar! Rahmat. Ece, ne çevirdiniz? Limon çevirdi tuğanlar, alma desem limon alıp gelip çevirdi. Rahmat. Bravo Ece'miz. Paçaklar kapmamız. Oldu, kapmayınız paçakları. Yeri turumuzlar, amca turumuz oldu. Eli kızık çene geldi, ikinci şart. Eceke sizge bir upay. Limonlu çevirgeniz için. Eceke. Aylar biliyoruz ikinci müzika. Gittik anda. Ayaklamamız. Ekte umara, ekte. Hazır aytağız. İyi biliyoruz. Assa. Bundan da birleştirek. Zeki payın, erkeksin put giyimini giy. Put giyimini giyip gel lan abici. Put giyimini giyip gelin, put giyimini. Put giyimini, erkek payın giyin. Otur giyin, otur. Otur ha. Giyinizler, he, giyin. Buna yesene patpayken de gene tuğanları, he. Giyinizler. Giyin amca, giyiniz ha. Bari gelsin, giyin. Giyin amca, ne oldu, giyin. Batavı yani. Kırık değil ya, baktım. Kelepçeyle peşledim. Otur ha. Fıdığın amca çok, amca 44 gezdi. Sen giyin. Oturunuz. Bu oyunun adı bilesizler mi?
Бұл ойындың аты Жұқсын деген ойын. Енді Жұқсын қазір орындықтан тұрамыз. Мұнан чекеге ұшу бойынша конкурс атамыз. Тұрыңыздар. Азыр мында қылабыз. Азыр енді ұшу бойынша конкурс атамыздағы жермен чекеге алып тұрайын, келіңіз. Азыр енді Жұқсын қылып тұрып, есе ұшу менен билеп қойында бер. Батал екен? Размер қанша? 40 бі? 30'dan gel. Getiren üçüncü muzika. Getiren da. И забываю обо всем. Turtuk amca bilen. Сегодня мы с тобой кайфуем, а я опять тебя целую. И забываю обо всем. Кайфуем. Тебе я сам себе. Да я с тобой кайфуем. Не вспоминая ни о чем. Тихо-тихо, сердце бьется от любви. Ты расслабься и глаза мне посмотри. Stop. Yeni erkeksinin remen tepkiler. Üçlükten remen. Remen tepkiler. Remen. Üçlükten. Üçlükten remen. Сегодня мы с тобой а я опять тебя целую. Rahmat. Ya amca, buna yiyeceğim bir Türk transmini atarıp koyun dediniz lan. Ya bile atıp bir Türk'te de yiyeceğim kaç ketip kaldı tıkanlar. Rahmat, kalmar eken sen otur. Hazır siz üstüne etme kaldınız aşağıda. Buna yiyecek giyin alıp gelip oturmadı. Oturgandık da neyse. Yiyeceğimde staj var da gördünüz mü? Üç öyle sıra seçip koydu. Sizde sayın staj yok ya buna. Ekinci. Sizge de priz veren. Ayna Gülece. Ayna Hocam buna 3. orga priz verip koyunuz. Hiç atınız kim bilen? Çınar Eceme'dagi mıқты katışta uşul konkursga. Ecekeme priz verip siz uzatı öğrenince. Buna iki alıp ayna priz. Ece turun yani. Bunalar diğerlerine verin. Çınar Eceme priz. Ya. Mavlud edeceğiz hazır konkursun cengizini otururlar. Pürtü ağzı alıp koyup görürsünler. Rahmat hiç korkutup koydu ha? Korkutup koydu mu? Akşam aslında olan yani toy. Oşunday kızık olan da toy. Ece. Uyan buna Ece yeter kılım azapta bir tuttu kız. Allah'ım sevgilim de. Mına remen kimde bu nasıl alıp koyuyorlar? Uygu argana topaman bolasın. Uşunuz ne sıraşı mümkün. Yeni final. Mavlid Ece. Ece atınız kim? Çolpan edeceğiz. Hazır çolpana. Eko at salışat final. Hazır men aylan bilestir. Ece sizden bilegeningizde ajaktım ağa. Siz erten bir 4 kilogramga arıktaysiz. Bir ufak hoş bilesin de. Конечно, sizde 1 rupay var. 2 rupay oldu şurada. Bileniz. Maestro akırkı çıkarma. Final. Hoppa! Naray. Hoppa! Bassa! Hayır sen buna da biri. Tut. Hoppa! İyi şarkılar. Hoppa! Yassa! Karadeniz! Yaman İngiliz! İyi! Stop! Miranda kızınız benim Tuşa toydun iyisi. Öz telefonunuzlara selfie süretke düşüp gelip oturasızlar. Öz telefonunuzlara süretke. Miranda kayıklar. Süret geçiyorsunuzlar ha. Gelіңіздер öz telefonunuzlara. İzleyinizler. Para niyakta sırtka. Volta
туугандар. Эже, шерпе. Армават түрет ажы туугандар. Болды. Эже качасыз, качып тұрың, качып. Болды ма? Сіз көтөрүп алыпсыз ғой? Ана. Видеоны түрі селфи десе туугандар. Мына. Аратуалар, қол чапқаныздар Мавлид эжеңізге. Тұр. Эми эже келіңіз, Шолтан эже. Эже, сіз ушул конкурстун жеңүүчүсүсүз. Берим алсаңыз болот, алыңыз. Мавлид эжеңизге приз айымдардын конкурсунун баш байгесинеси Мавлид эжеңизге. Қол чапқаныздар. Биринчи орун. Шаңдыра кылчаңыз. Жана ошондой эле эң мыкты аткарган атына заты жарашкан Чолпонай эжебизге дагы экинчи орун. Приз кол чапкаңыздар. Ана. Рахмат. Фаткасын берип коем, ошо мен кетип калсаңыз деле болот эжесиз да. Yo, almakabız ya. Ya siz de uğranmayın, geçer siz uğruk bağıdaysınız.